Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a chair tu lerem sang ralte in khar khip chunga sarkarin in kai shwaina asiam thara lolama fele ram hnuya chome zonba ka chome tur song bor khwa khirate li ani Mizoram chunga lo nei tu zazela somsari pakhat chuang in Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi rom manakal tlangin sumatan puina chengwai bel cha som pathum le nuai ni andong to Mizoram thenam state changin vokle vok te lak lu khapani Prime Minister Narendra Modi an shipui dawlet na ram khwale tuitin te chu sepai anni ati Sarkarin in khar khip chunga in kai shwaina asiam thara lolama fele ram hnoya chome zonba ka chome tur song bol te khwa kherna li ani State Disaster Management Authority State Executive Committee Chairman Pulanun Moi Chuang Chuan April ni som paruka in khar khip chunga Mizoram chunga mantur in kai shwaina ati chwenga mazat atidang lama heng zinga hian thingtlang lam khomi te fele ram noi chome zonle to thing fom zonle song bol ba ka mau ruwa ku wara marcha so thing le bol lo lama mala na sang sang phun chin thar chua seng song bol le shal te chu ko khirzinga tel ani talawani in kai shwena thara hian prepaid mobile recharge na mun te chu in khar khepak khar turin ahwam to lawanga tuipek sem final ko malak na sanitation na electric ban le shui thar bun thon le telecom optical fiber line phum po khwa khirlo tur zinga belani in kai shwena ti dang lam zinga hian ni tin mamo nilo ele barzun na le masona tana mamo bungrwa steel cement brick balu in sakna bungrwa ilo la lut turte Purtur chuan dila form siam mangin Home Department phalna anlama saturani ti ani baka Mizoram chunga bungra omsa mundanga phur sondonin abungra purtur te omna mun district borsap te nena phalna lak turani ti da belani a bank insurance ATM le dak lak na athlona ahawati sen pek le PNE mimal tui choi te huamin tui pek na hun phiat le bol hlopai te huamin biak latna internet service broadcasting le cable service te tia mazia chu bank non-banking financial institution microfinance institution cooperative credit society insurance ATM daklak na le ahawati sen pek te baka nitin mamo da khol na kudam erung bona gas bur thunna le akai noite tel bel ani bokani Wareng te VC1 Village Level Task Force Committee chuan Mizoram le Assam ram ria volunteer duty te chu an na chol san turin an ko ho Voina wareng te 1 VLT FC thukhom chuan an bial chan chunga tlomai thok chua COVID-19 dona puala mani do thuwa duty te chu tiam chin omlaba ko ho a duty chol san ri ni se ti an rela wareng te VC1 VLT FC in hetianga an rel chan hi phailama tangani tin mamo ni lo Mizoram sarkarin Mizorama phurlu aphal reita ka wangle ni tin bungra phur lir thei zani chuanga lir thei khal tu le apui tu te an lo lu reng wanga ni an ti a hetianga ni wang hian ram ria duty om zia nei to lo nian awangin duty post palia duty te chu an ko ho ngal ni nen soi heti la hian wareng te chim lama om VC2 VC3 le VC4 te chu anga yangin an la duty reng don thung nia thudanani hetianga ni la hian wareng te ko chung an bial chena ero chuan dan pa nga yangin COVID-19 shileng pola duty chun zom ni se anti Phailama tagin Mizoram sarkar chuan bungra phurlu arem ti awangin nitin zantin bungra phur lir thei alo lut renga lir thei tin a hian driver le apui tu pakhat ve zel an chuang thina wareng te VC1 hian wareng te marlam kongthar bia le police station marlam a huamani Mizoram chunga lo nei tu zazela somsari pakhat chuangin COVID-19 shi dar zel turve nanaram puma in khar khip kalpui ni chungin Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan rom manakal tlangin sumatan puina chengwai bel cha som pathum le noi ni andong to Agriculture Department noi PM Kisan rom mana boy pui tu pu Pradeep Chetri chuan lo nei tu sing kwa sam he jani pakhat sarkar le pui rom manna hian zialo ani thule heng zinga lo nei tu sing ruksa ruk za pare te chuan in khar khip chu march ni somni pali le april som in kar khan tan puina andong to ti asoya PM Kisan mang hian direct benefit transfer system kaltlangin lo nei tu te cheng sa ni zel pek ani thule unofficial website alun em wangin tan puina dong tu te hi azad chia hriat a har thu soini puchetri chuan Mizorama PM Kisan nuaya lo nei tu nuai khat le sing khat anin zialu thule heng zinga mi
sing kwa sang he zani pakha chu he rom manna chor thei tura ngai anni thu soya inziak lut si chor tangkai ve thei lo tur te hi anin zialu dan fel tok lo other le voter id card fel lo le bank account den hunda mumal lo te anni thu soi PM Kisan noi inzialu dan hi block divisional officer le common service center in anboi puyani March ni somni pali khan Indian Ministry of Agriculture and Farmers Welfare chuan rampoma in kharkhip kal puyani chungin cheng sang ni zel lo nei tu te chamdol an ni tur thu lo puang to a long nei tu chung ko vai bel chariat makta doi riat le noi kwa don tur ro mani in hemi tan hian cheng vai bel sing khat sang sari jasari somkwa pathum ro man ani Nimin chanu khan dali changin Indian Air Force thlona mangin COVID-19 sheleng dona atana tangkai tur bong ruwa enga mozat lengpui airport a phur thlenani Health and Family Welfare Department in acha bongralo thlengzinga hian amang tu ne na insecure lova khosik le siklo en man ruwa jani somthum panga COVID-19 velo endik na man ruwa PCR rapid test kit sangsari mai tuamna thwa thoma cha nuai khat kusil thiang himna bur te chi bur sing ruksan hi zanga hand sanitizer 500 ml bur zanga te ni a hengba ka hian India sarkar noi Hindustan Latex Limited atangin taksapum khu theidam lo enkol tu te inven na thom no PPE overall zale N95 my core zali samriat donani a tata trust atangin na thlonin mai tuam na thua thuma cha sing khatle kutkor sing khat alo thleng bokani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puanani Mizoram Thenom state atangin vokle vokte laklu khapani India Marchak state pani Assam le Arunachal Pradesh vokpur shri chakhat African swine fever ASF aleng nia shiatani wangin Mizoram sarkar chuan state danga changa voklak lu akhapa Kolasip le Aizawl district borsat chuan thopek choin Thenom state le Mizoram district danga changa voklak lu an khap to ani Animal Husbandry and Veterinary Department how do te soidanin finfi alani chia lo na in Assam state vok zaria chuang le Arunachal vok thanem tham thak thina chan chu ASF wangni in an ring hlela henat na vei vok te hi an tinghal nge ni in an soi ASF vok pur shri ale nge yem ti finfi thei ani lo chan hi vok pur shri velo endik na mun ber Bhopal Khopuyan National Institute of High Security Animal Diseases sample thonte ani lo wangani a COVID-19 shelengin ashin in kharkhip awanga thlona le rel ache chhuat theilo wangin thon thei ani lowani Prime Minister Narendra Modi an shipui leng mek do le na ram khwale tuitin te chu sipai ani thu soin indona kai shwai tu ani ati voina All India Radio man ki baat hunam han na he thui soin mamo te ne na e tur petura rom mana siam niemo ration sem in kharkhip na dan zom damdoi in bo saina atanga medical siam thlengin rampumin lungrol takin ken pen ani ati pomodi chon corona in mani chen na khopui khwa veng le office mo la thlen lo awang rigotin ngai ngam taka om tur ni lo thu soin khoi muna po in thla da thiang lo ati a shri laka ma ni le midang him tur chuan mai tuam na vu angai to a gamcha emo shok puan panchi emo mai tuam po athat thu soini Sarkar lai pui state sarkar le department in chomdol na chaktaka an tho ho reng thu po soin Prime Minister chuan ramme pui te har satna sukyang turin aviation sector le railway mi ten chun zan zamin nan thokani ti a lifeline udan program noya ramchung kiltina hunrei lo te chungin damdoi phur thlen ngal zelani ati Sarkar in Mirathele khosak har sadadin mun angai poi moreng thu po tarlangin Pradhan Mantri Garib Kalyan Nuaya Mirathete account da jan puina sumdalu sakan ni ati a athlonin erong bona gas pe kan ni ba ka athlonin thathum chung ration pe kan ni ati bok ramchunga medical lama thok zongzong te jana chibai hlanin corona laka India filim theinan doctor nurse paramedical staff community health worker le midang ten thei top an chuareng ani ati bok Sarkar lai puichon coronavirus leng wangin sarkar na thokte pension hun kumsom nga ti niamatum nia web news portal in ataran chu thobel chian dol lowani atia Press Information Bureau PIB chon he thui do dani thu soin sarkar in pension hun ti danglam tum na anei lo ati 5G network in coronavirus apudar nia soipo thobel chian dol lowani thu sarkar chuan soin COVID-19 chu shikai khu ha chewle chong per emo tanga darani atia khwale tuite chu hetiang thobel chian dol lo oi lo turin ange nani Chanchinthar ti top na tlang pui in kharkhip chunga sarkar in kai shwaina asiam thara lo lama fele ram noe chame zon ba ka chame tur som bol khwa khena te hli ani
Mizoram chunga lo nei tu zazela somsari pakhat chuangin Pradhan Mantri Kisan Saman Nidhi ruam manakal tlangin sumatan puina chengbei bel sa som pathum le noi ni andong to Mizoram Thenom State changin vokle vokte laklu khapani Prime Minister Narendra Modi an shipui dawlet na ram khole tui tin te chu sipai anni ati chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani